Bayo ing pamagbayo, ating sakripisyo, ating misakripisyo. Dapat kay ba't na ning sakripisyo, ating makapanayang benepisyo. I repeat, bayo ing pamagbayo, ating sakripisyo, ating misakripisyo. Dapat kay ba't na ning sakripisyo, ating makapanayang benepisyo. Alimbawa, ing ginto. Ing ginto, dumalan niyang sakripisyo o sakripisyo na ning purification o pamaglinang. Dumalan king api ning pamaglinang, ban maging tunaya, maging yang authentic, maging yang totoo. At yung benepisyo na niti, maging yang mata sa balor, maging yang makamal ing ginto. Ing meto nga perlas, makanyan mo naman, nanuka rin po yung parokyami King Christ the King Parish, King March 4, 2024, magmasusi ang Perlas Anniversary. Kaya kaming tema, ing dalan ng perlas mitmong legwan. Ing perlas malaguya, makamalya, pero makanyan mo naman, dinalan mo namang sakripisyo. Retang magday, itang sisisid, sirande, kunande, then kiskisande, dumalan niya naman king sakripisyo ning pamaglinang. At iting benepisyo na, maging iyang makamal, maging iyang malagong meto nga perlas. Pisabihan tamo yung pamagbayo. Ado pangal do yung milalabas, inyang pong pagmasusyan miya po, karin king pulong kakutod, nung rin niya po makatalakading parokya ng Kristong Hari, pulong kakutod Angeles City, pigmasusyan miya po yung kapiesta ng patron ng baryo. Yapin po yung San Agustin ng Ipona. Na balukot pong apat na parokya king katanga diocese na migmasusi kapiesta ng San Agustin ng Ipona. Nung rin po ining Santong IT, balo tamo po may makulay ing Vienna. Pwede may gawang pelikula. At no sigurong gawang tayong pelikula, ing title na ning pelikula, The Changed Man. St. Augustine, The Changed Man. Nanuka rin kim Vienna, dito ka pa magbalik kim Vienna, may bayit ka rin Tagaste king Africa, na bayo itang kayang pang-converti, beging yang sutil. Betong yung beging yung pasaway na anak, ang timurim, pinakyo na, ing sablang besyo. Ako pisasabi parati po tayo magpamilya ako kay parokya, siguro, nung atin ng shabu kanitang panahon na ita, mig shabu yan naman ni San Agustin. Kasi pimpo, taga pong libanangan, aranasanangan, ing sablang bisyo. Lives in hypocrisy. San Agustin lives in hypocrisy. Na pamagbalat kayo. Na sabihin, pamagbalat kayo tang taliwas king kaburian at katuruana na ning apong Ginoo. Ulapin po itang sobra kabyes nana. Alam duda, biyas saya San Agustin. Inapin sobra kabyes nana, pati ang apong Ginoo, na kikilalanan. Inyapin, ing kilalanan na, ing kayang kabyes nan. Bala na, pinanganta, biyas saya. Dahil paliban si bukan biyemo naman, ang pong pamanuwala, maging manikiis. Manuwala ki nga pong Ginoo, manuwala mo itang kakayahana, itang kabyes nana. That's all. Agyo na nangan. Pero hanapin, he was unsettled, he was restless. Eya miraton. Dapat balutamo, migbayo. Migbayo ya Agustin. Meto nga maragul impluensya, ing maragul ng sakripisyo, nagiwanan ng kayang pakamalan na ima, Santa Monica. For 18 straight years, taga pong kimpanalangin, kimpamanantabi na ning kayang malalindong Santa Monica, ikwaneng apagbayo, Agustin. Ang timurin, he was converted to faith. Karin king Milan, Italy, inya pong may inspirasyon kaya, ing metong obispo ning Milan, San Ambrosio,
Nanang ka rin mig sakripisyo mo naman kaya, bata mo naman kaya, kaya pamanusok masanting kaya. Inyapin, o iting maging benepisyo. He was converted to faith. May pabinyagya, kaya ba't aluwa mo ita, linubya seminaryo, kaya ba't may yari, may pari. At iya mo maging pari, maging pang obispo of Hippo. Kaya po, San Augustine of Hippo, o ning Ipona. At siyempre, a great saint of the Catholic Church. O meto nga maulang santo ning Santa Iglesia. Pero, tapin, king akamtan ning pamagbayo, paulining sakripisyong gawa ng imana para kaya, yung sakripisyong gawa ng, ang pong inspirasyon gawa ng Saint Ambrose of Milan. At siyempre, iyan mismo, tebili na, sinakripisyo na, itandati ng biye. Itandati ng panlalawe kim biye. At may balik yung loob king apong Ginoo. At migit king sabla, yung maging benepisyo kaya, mika kapayapan niya. Mika karatunan niya puso. Inyapin ewari nga na, Ginoo, eya miraton ing puso ko hanggang eya mandatila keka. Ana. E miraton ing puso ko hanggang eya mandatila kaya. Inapin niyang migbalik yung loob king apong Ginoo. Ita, mika tunay ang kapayapan, tunay ang karatunan king Biena i San Agustin. Ang Bienang San Agustin, nung akit tayo, ikang wake-up call. Ito yung pampagising. Ito yung hoy gising, hanapin. At nung balikan tayong ebanghelyo, may pasya king aldong iti, the words of Jesus are wake-up call for the scribes and the Pharisees. Then, maging amano na po ng Ginoo, king ebanghelyo, ito yung balang pampagising, karing eskriba ang pong Pariseo. Wake-up call for the truth. Nanu ka rin, may biyebiyela king kalaraman. Bibiyebiyela king hypocrisy. Pamagbalat kayo. King harap daring tao, bala mo, ninuila. Pero matutuwanan, ilang magpapaksakit karing tao. Karing maling alimbawada, karing maling katuruanan da. Inapin, oy ting, amano ng Ginoo, parating makapatungkol karela. Naburi na pong abayo ng Ginoo karela. Gisinga na la, kaya ning karelang pangabangungot king hypocrisy. Inapin, Jesus did not have any second thought exposing their evil ways. Pumikadon sabi, mikadon isip na tagang, bakit napin? Ingkamal niyan da rin ng taong areni. Dahil skribang pong paristo ngayon, uling burinong apagbayo, karing maliling pamibibet panugali of their hypocrisy. Kasi hypocrisy is not just fooling others, but it's an offense against one's true nature. Dahil pamaging hipokrita, alwa mo itang lolokwan mo ring alwa. Alwa. May gitking sabla, ninong lolokwan mo po ang maging hipokrito kang pong plastic o horakan ka. Nino, alang aliwaing, kekang sarili. It is an offense against one's true nature. What is our true nature? That is good. O iting kaya tamong tune naturalesa. O iting likas kaya tamo ing mayap, ing kayapan. Napin, the words of Jesus are wake-up call for the truth. While addressed to the scribes and the Pharisees, they will also address to its one of us. Iting amano, elamo ka ng iskribong pampariseo. Nung naring amano papagising ng Ginoo, para lang mo naman king balang metong kekatamo. May the words of Jesus, therefore, serve as a call to the honest self-examination. Call to honest self-examination. Kaya usan la king tutong pamanyuri king atamong sarili. Isakripisyo detang emakasanting, isakripisyo detang emakakayap kaya katamo, isakripisyo detang taliwas, at ayon katuruanan ng apong Ginoo. Ban kanita, na nga akamtantang benepisyo. So that they can bring out, okay, can bring back
the innate goodness that is in each one of us. Ban kanita, balik tamong pasibayo. Itang nanong likas kay katamo. Nung nanong naturalesa kay katamo. At nanong likas kay katamo, likas tang mayap, likas ing kayapan kay katamo. Uting maging sakripisyo at maging benepisyo, apintang pakitang pasibayo. Apal to tang pasibayo, ing tunay legwan ning pangataw tamo. Likas tangang pong mga santing, likas tangang mga lagu. Uling itamungan, lalang tamo, king wangis na ning apong Ginoo. Amen.